ase bebree. Medical ka say asefem say asem we ekopie adwuma ye ne mu. Mse anape ye ho ye nya yesoma ye monitoring team for ne say mo konko ye adwuma bi wa mentia. Ana of arrange bi. Nti omo kwan so na omo koro. Na omo hia car bi ba full speed in the opposite direction. Nti no omo kire people say overtake two cars running into them. Nti omo mu si ko fom ma car no ebetwem. Nti omo mu twem no, omo twem kakra bi na omo te pan. Omo say car na etwem no wabo moto no omo ba na moto no di omo chi. Wabo moto no. Nti no at the end of the day no omo dane omo chi no omo say eyendua car. But omo amba ho kura na omo de omo twam so say omo kwa akoyo omo dwuma. Ti mu hono no mo ye ko e ma me deputies no say asema esinye efiti hono na course so start say e trooping ti e ka twom so mo omo nko eche na afia asem na no hiding was na say omo person ko attack omo ne ade anti e ma ye pe shelter omo ko hide ye ho na nya information calls in and out say omo ba ye so office ti na was e dwane ko police station e ko ye complain wo na ye tin so maba later no so military for be mu ni police for no by e be hwe office but no ma de o ma say bi I office no mo papa glasses no guys o ma papa ni ade enti no de esi no enti me kan si so pi say enye ye car ene boy eye up timba car no lamba no de kura ndua no ono na bo moto no but nye forestry na ekoye minim de na e wo mo adwem e bia ye ekwa adwom ba mo adwen yo say ye ta omo so ana say omo nti na ye kwa akwa ti say ekohihia ye omo ko no mo so omo ba say we are okohia police we yembe show abaye say but anya de a omo dane omo kra say omo chesi car no nti de minim wa asem no oh sisi am no ka say de ndede the whole day nya de etumi ye adwuma bia e ba no obia had to because safety first obia had to run for the life nti adwuma ndi obia ekwa omo ntumi ko police station wo kakra na bi mu so etikoe nti misisi ade obia ni office nde ya hyeda anye adwuma bia na pane de no mo ho but asi asa na de obia ekoe nti be ka say military for e wo ho police for ni police for no e wo ho a mo bo e ho e ban ti e be do mo so asi bebre say si sa no mo ba ye the deputy ba ko so e wo district assembly ho Brim Central ene omo so e dinkita wo so ne so ye hwe ye be konti ye be da se bebre say stakeholders ne sisa na obi anso aba be som na affect the whole Odan district no say ebi esi me ba ye ai 2 months ye green Ghana ni mu no sa na esi na afi na ye rapid for na ba foforo omo ye say omo kwa koto aduane edi omo di edum krom ho bebi de frempon ona omo dane omo car no say omo park cause na frempon say on hye yie mo timba foi ndua foi eye so melesi omo ko tugu omo so because no omo dua car etwem the intention was not to even chase them because na eye krum ndom ko to maduane emma car no mbubo omo ni ade nyina eno so ko fotu ba ho omo ma pe fa ye kire nsem se na esi ko omo ko hu say nye saa na esi ye de eka no na saa na tie na asem e ba afom